Ko le bege mau hu whangate ngai whatako tō peuto tō whake atu o mei he whaleni. Ka tāma ke whakahoko anga tono atu o mei he whale whapure anga koia St. George nei loto nuku alofa. Ai whakamatala hanga tonu whekau aki pia mo e fuafua whakataha. Ai kapineti kai o maafo ke kau ofisa pule paka kau tali kita paka kau CEO koia me ngai pot ngau koia e pule anga koko uhinga koi ki he fuafua tuku mai whakataha hanga hi whakamatala whalawe inga tonu pia mo e tuunga koia o tongani pia mahino we whakatek mautol katoa ta tau i tongani mok mautolok me amai koia me i tua pule anga ai whakaiwaha nei to whangai e whanua i he mounga awhi kai umaafo ki ngahi haa. Pia mooni pe ngahi o ngongo ko whaihono talaki ai riunga nimangi au ai malohi pia moe hongona me he tapa kotoa o mamani ai mea koia nai hoko i he otumotuanga o wha riunga nimangi au ia i he pomu koia o Hiroshima. Pia utau whaka uta to pe ka pau na e hanga whewhe ai tu unga. Koe whehu ia ko whai he tō lahi o mamani na e hanga whewhe ai hao ai otumotuanga o wha. Kai keho ko wha opa ko toa pe e tau tokanga. Koe tō kupa mafi o e otua. O kune puke ai ki whanua koe ni. Pea neonga i pe he mama o me ngahi whanua hao mo malohi. Pea masani ange whau o mamani. Whawhetai o kuofi pea tonga ia. Pea ke inofa malu. Ia lalo kapakau o e otua mafi. O hange ko ia ko e tō wholofola e ne awhio. Tamatu i ko te pou ano. Nai o ngona i o te motuanga o wha. Ane awhi. Pea peheki he pongpongi ko ia o e ahoni. Ko si hova pe ai pāle tu a. Pea ko ia ai hūwhanga malu ki a tek tau tolu hono kotoa. Kai keho ku iai ai mea mau inga o ku whaamo ai ekpare mea tonga hua kawa me liku. Ka maa ki nau tolu i he kapineti. Pe whoki mo e whengai aki mo kau CEO ka ko nau tolu ai kau pule ngā ue. I ngai pot ngau i koia e pule anga. Heo ko mau inga pe. Koe hae palani whawhanua, whakaloku fua. E hili ange ai whakaiwaha koe ni. Na tau mātā tonu, me kei ki ngata i ka ko ngona atu. Ke wheitu ke koia o mamani. O ko mau inga maari e whoki ai ngahi whakata anga peheni. Heo ko malapa. O ko nau whakahoko koia. Ai ngahi whatongia pa mai ngahi ngā ue koe ak mai nei ke whakahoko i he taimi hono kotoa pe. Pea ko e ta whaaki mau inga whoki e ke whaia hono toka ngai kina. Kai pe he whoki pea mo e whakataha anga mau inga koe i he ahoni. Koe ni kua mea mai ai ekpare mea ho kawa me liku. Pe he whoki ki he teknau tolu. Ka kau minista i e ene kapineti. Ek minista e pot ngau e paanga palani whawhanua pia he whoki ki he kastomo mai tāna paanga tataf moiaki kai umaa whoki e eki minista koia hi he potngau ki muri mo e takmamata whekita katoa utoi ka manu eki minista koia ki he meidek ko poastei eki minista ki potngau e mo ui toke tā saia piukala eki minista ki he potngau e tautai se misi whakahau. Pako lawe i o ke heli whoki pia moe CEO koia e potungau whanua sa wea mga koloa whakanatula Rosamond Bingi Eg minister e potungau e whanua ma koloa whakanatula Eg no pele tui a fitu Eg minister koia ki he potungau e whewhakatau aki ngai ngau anga makakai ka kuiloa ngai ahoni ko e whakalakalaka, whakaekonomika.
Ek minister ko ye ki he pot ngau e ke ngahi ngau angalalahi. Pe ko kui whanau no ko e moi. Ko 17 tau moua. Ka maa ek minister ko ye ki he ngahi ngau e whalot whanua. Pe kui whanau no pe ko e mia. Ko sexta saulala. E tatake e whata anga ko e ni. E se talpuli mas ke tali ke he kabineti. Ko et ka koka. Pepe he whakmai tau tali whee whia. Ak mau tolu ko tau pe. Au tau kau whatahe whataanga koe ni. Peke heo ko mō mea mai whoki i he kotoa ko ia o tongani. Kau maa ki mau tolu me ngai whanua ko ia i tuapule anga. Oi kai ngata i he lea ka koe ata whoki. Ke tau inasi whakaloko fua ai. Iai pe ngahi whainga mali au toko mai ka hui kok nau tolu. Me ngahi wa a ngongo mo to whaki whamatala ke whaiha ngahi whehui. Kai ke he aha whaofa o whaini i Ko kore ke tau kamata. Tapki o toa mapi o ne awhio i a tau loto ngā. Whatapeni ki he eik pare mia, ano polo hua kawa me liko. Whatapat ki eik tokon pare mia, ano polo pastei. Whatapat ki ho eiki minister kalauni. Ko e press conference ko ni umaha unga upito ia. Pēkai ki o toi whaloloa te u whawhi heni ai eik minister ki he whanua, ngahi koloa whanatula, lot tui awhitu, kene katak whalmore, kai kamata o wau e hoatani a ki haloto, malo. Idolot. O tua ko mau hufanga. Ko koe ko hato koni, madua ki ofi ho mau vai vai. Ka tape whata popo tānoa whikau ki pamu e tuunga koe ni. O ngāwe o kuwhai ko ngā pe koe puna koe ni mō ngā whiko ni hunga i he weekend ko osi. Ki mua peke o whaeta po tānoa ki ai koe whaamu pe ia ka whaia ngongo. Ospe ai whahoka taki whamatara no patau tukua lewa hamu whaiga maari e koutu koe taimlahi kouton ke tuku ma mou tolu hanga hi whehu hanga hi whamatara mou whie mao ke tau popo tānoa koe hoa tāni. Koe toko se ne whataha EMC koe komiti koe ki he ngahi mea whawawawu pe whatamaki o whai update ki he tuunga koe ni o e response pe koe mea whai he pureanga kau maa ngahi kupu whikau aki whikau aki koe ni mea nai hoko. O mea whawhiawhia hendi ku mahino o ku establish pe koe whai ai whepuna aki koe ni e wakapuna ki niwa kau maa wawa ai nei alo ai lulutai ai nafi o wakai. Ko hapai o ku ke iai pe a efu i he runway, pau whai ngāo i kia, tā tau pe mo ewa. Koe whaamu e ke osi e weekendi, toi kamata e whepuna aki i koe ni ki honga motu koe ni. Ai ko niua os kamata ai puna ki ai lulutai, ka umaa whoki wawa. Koe ta whaki koe ni e whetu taki, o ku whai ngāo i tainimi ke hao e waka, ke koneki ai kei polo koe ni na e Wesia koe ni i he puna koe ni e mō ngā whi. Ke ta whakirewa koe ni o e whetutaki ngā ke satellite, o whai ngā ue TTCL, ka o mai TCC. Ke koneki ke lawa peo mao ha ngahi capacity, o ha whonga ke tau lawa whetutaki ai ki muri. Ka o maa whoki ha ngai service hange ko interneti. Neonga i kai ke tatau pia mo i kei polo. O ki heni whoki ai manwao me Nusila, o ne hao savea i ko ngā pe ke mahino seifi pe po tahi ki he whewhanoa ke ni ai waka. Ai e te oku whai ngā wea ke he ngā he tawhako ne wafu, pe au ku
whiwha malo hen ki nusila he nau wawe e nau tokoni mai koe ni ko hinga pe ke he malu koe ni e whiwhono a koe ni tahi. Tai tatau pena ne a whina e lava mai ai e wakapuna tokoni me nusila pe mo Australia. Taktaha mai ko wakapuna koe ni na tau mai ane awhi pe wai palani ke toi tau mai e wakapuna tokoni e ua me Australia he ahoni, he whiawhi koe ahoni. Kotu koe ki update wawe atu pe ia whikau ki moe ngai mea nei hoko mai ki muini mai. Maharu koe tawhak pe tahau whae ngā ue ke o se o mai whoki a ki nau tolu mei mango ki nomu. Ka wakai i nau ku whiunga ke toi o mai nau tolu mei nomu ka ki tongani. Pea wai rewa whengawe aki pea moe sea se kau maunun ngai aki muini. Ki ai waka ki au ki hapai i he pongpong mō ni te. Pai kau he whakakau he palan koe ki ai ke nau whoki mai o uta mai e kau mango. Aki nau tolu mei mango ki tonga tapuni. Koe uhi ngalahi pe ai, koe uhi ngā pe ke whasisi ai louti koe po ngā ue koe o whai hono toka ngā i koe ni. O ki nau tolu i no muka. Ka umai nau tolu ki toka ngā i le re yange i toka tapuni. Taim tatau pe na si ai whirutak mo e kore ki kau tau ai na whio. Ki he ngahau koula. Ke toi fou pe ki hapai o takai he otumotu. Ko inga pe ke wakai e tūngau na wiai mo toi ripoti mai. Pe ko ha ngahi mea, ngahi whi mau wiwiri. I he ngahi motu ke whaha ngā ue ki ai. Koe ki update wawe pea, kai tūpe mua, tuke a mau me tana ket ke ton pare mia, pe ko mista panga, ka tau toki hokwa. Ako wheu ngā pea e kari e mea kai tuang pea tai nge nau wheu i mai, mai tok tali atai pea u information e ko wheu mau ke malo. Malo, whamalo ke ik pare mea he update ko ia. Ko e whainga mai e ko ni, ko mou whehui, pia mou ngahi komen ko toa pe, malo. Ie kapineti, whea ilo pe ia ko koe lahi ngahi whawheu i mai o whekau aki. O ka pau ko mō mao hali pōti ki ai kawai a haa whewa. Mahalo pe mga tuko. O tuka mahino pe mō mea ko kei whai ai hange koe ngā ahi waka ko ia maha tok mau mai. Ka koe whea ilo pepe ko osi. Ia hali pōti o tuku mai. Ko ngā peko lahi taha i whehu i mai peki ai ki ko haa whewa. Malo. Ko peke u ki whakalawlawat ke wheu i koe ni. Ko os koe ne mau whakatahana mau tokanga lahi ke koe respond koe na e whai ki ai mo e tokoni koe na e whai na os takai pe wakai a tuwhai. Ai vai ki lulunga. Ai kau taha haa whewa ko tungua ka. Kulupu ko ia, kotu mo umot ko ia. Ko tungua na mau ki tokanga ke, na mau ko e tau, mau si chef pe ke, ku ki wesia ngai apna fuanga. Yang mahino pe ka mau tolo ku lahe mau i tungua. Ko ngahi motu ko i lulunga, kai ke fu wesia lai hange ko ngahi mot ko i momua. Uto takaya tu ai, na to takaya tu ai kai sotia to ave ngai tokon ke kawai kitchen kits mo fanki me ka to ko wala lava ko o fa ka te tapole ni ha fo tokon ni vai pe mo me tokon ko me ko te ke mau ke fa matala mai fa kai ki ko me mau fe mau ke mau ilo o na o mahino pe me health na li pot mai ai ta hai na ka ngawe ko na e ai
o ku sai pe ka kia hafu la 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 mai no pe kia o ha pe kia ka mau ke fe pe ke o mai ai report ko pa to ta kai le van hau ko la ke a ko tu nga ko na ya fa fe mari fa ta ta au ke to kon ko fa ho ko u information ko mau fe mau hange ko to la he ka kai tu tu ko ya ko na yo ai fa na mo ngai family o holiday ki hapai ai ko u fa matala mau fe mau ke mau mai ko to ko fiha to no u motu to fiha ai mau ai ko fangi o ko mau ka ngau ai he tai min na osma na te fa matala ka te ke la wa no fa ka hoko mai ai ko mau ko le ne ngau ko la ke foki ke la wa nau aluha ke he waka o lea mai fa hoko mai ai ngai fa matala ko ya ne ko tu he tai mini o ko mau be fa fe mari o fa ta ke u to kon ko ave yang ko report ko na ma mai be me officer mo ui o ko nau tu nga mo le le o nau sai be malo Alo. Ta fe ui. Tuo ke olunga. Kata ke pe ki minista ko ki fe pe ni Afrika o ki pe moe tlo. Ko fe pe ni fe ka pe me ngai to ko ni ko ku mai pe me to bleanga. O ku pe fo ki ko o ai ke vai ki he kakai ko ni pe me ni he ku wesia na ngahi fale no fanga pe moe ngahi no fanga I he fatamaki ko na hoko o ku mohanga nai o vahe lelei ai ngahi to koni ko ni ki he ke teknau tolu fe mau vivili pe ko ki nau tolu pe na e wesia ina ngahi no fanga pe moe mole na ngahi koloa I he fatamaki ni nai hoko o mo vahe lelei nai ngahi to koni ke teknau tolu fata pe ngahi panga to koni pe kai ha mo ngahi palani mo tolu ki ai ke ngahi panga to koni ya. Kalau bit ko ang ko biya ko ay palemia ko na tao mai vakai anef tao mai vakai han ko anef ko vakai menu sila me aslelia na lok tao mai vakai menu sila ko mai ngai koloa kon ke fai ake to kon kag nau tong na e wesia ehe tsunami be mo puna gon ai mo ngafi ya kawai tapolen kawai be mo ko fangi me fo ko ni ko mandu ko ngai to ko ni pau ko he psychology ki ke he me ko ni e mo fra kawai water plastic ko savolo fangi me ko ke to kon no clean up ta u api ya mo fo puna mo vakatahi mo u to ko ni ke ma wa fa nga mari haki me ke ma o ke au mai ki tonga kaku o fai ka mari pe stock kaya ko ni mo cross school ka ke fai ake utokon ko ya taimin ka to lele mo kakato nge ulah ya bito mo tenit mo utapolen ka ko aya o tau mai vaka e wa ia hon ko vaka ko menu sila o so ma hino mai e lava ya puna faka mai ka pau te mau fie ma aga tu ko ke ngahi tokoni hau ko e mo hau itahi fai nga mari au pit ko hono tu foto fa he ke he fe mau ko kanok polu he kui tau hen pe tol mo nau tol ko ta he mo ha pa e ke he pe ki ai ke la ko ngahi ko ke nau hen mo fai nga mari e va ka ke nau sio ke he a ko to pe ai ka ko ma ko tari ko fe wi ko me ko o mai e tu fa fa ta ke u fe ma ko ni ko o si ma be ni mo ia be mo u ku fe kau aki
kuna wanga upito koe ko toki whakatama gen ne ngoki ke hono natu Pea tokon whakapang. Pea moe ki nau tolu kou tūla vea ngofua he whanua. Ko te o mo mea i peu tau ke tokon ka te kina au tolu ke koe uhi pe koe tūnga whaingataa o ki ai e taimini. Tānak lewa ki ai whatonga he pureanga, ko ho o keho tau whaahinga, ko whanga whakatapu, o knau ki whaingataa i ange, hange koe kau tō rekereka, pēr mo ki nau tōlu fie mau makehe. Aia ko ki nau tōlu koe ni ku whakafufua ki e toko no a whetupu, o ku nau osi mau a monu ia pe whakamahina me pureanga. Ko osi whai ngā ue atu ke o atu pe mo panga uangea o makehe. Ke tokon ka te kinau tolu i he foi lolo he foi time whai ngata koe ni. Koe mea mahu i ngau au tukanga tuia he ahoni i he ngahi panke, moe amanaki pe o koe ke te hangai whakatangata koe koe whetu taki. Ke lava ke nau mau. Koe tuwha koe ke ngai whi whamiri ngai whetu uesia. O makatu unga pe mau nā toko ni atu pe. Ka koe mtari ho whehui o mau whenga ke le iange. Ano tufa mo wahe taimi whengata. Malo. Malo. Slapang. Te ataha? Sene? Malo. Ko kore pe ke uhu whanga ngai whatapu at ke e pale mia pe pe poki ki he. Ho eki minista o kabineti. Ko e toki whalolo malahi e mea koe ni ko hoko ke ki tau tolu. Pea koe ai o ko tuonga e ko eke ko uhinga uluaki ngā fifo o au pito. Ngai palapale malolo tonga e tau si ofi e tau tolu. Ko iti ko hao e mo ngā fia o veuke me a kotoa pe. Tu e ha tafu, kai ke ha mau ilo ki ai. Ka koe ku uhinga a aku ai e tū taki, mahu inga au pito. Low Kolo International. Pea oku mahilo maari e foki a ngahi mea koe no ku tau iai. Iai e sini ihi ko nau whetu. Take mai kau bisnisi ko uhinga foki a nge koe. Koe e nau ngahi no. Pak nau ta atoa e ku whehu i e foi taimi koe ni. Koe haa mo whakafuafua. Ki he lahi whakamore koe ni. Ki he mau he mo ngā whi maatonga. Whakafuafua pe e anga i ngahi. Lipo o te kua ot ka motolu. Ko ia pe. Haat pe whakatapu kai haat pe motuan. Koe tari nou pe hange ko mea Luciane. Koe taimini o ku iai whangatangata ki he whakamatala. Koe lahi o ngā ue he taimini, koe ngā ue ke mau, a e ngahi mo oni mea o i wesia, tata
te fito ke mo ui a kakai o tu la vea ngofua. I hene pehe koe ngā i whakamatala he taimini o kumau ngāo pe matoluia ki he tokoni whakawawe i he foi waha taimi ko e ni. Koe sio wawe pena e hange pena e watu na amau o si to mai e taha miliona pe me paanga tarifa ke e whanua ki hangahi mea koe ke taulawa o ilo. Ka i he whakafuafua e ko midna sio ke niuma fuafua i he foi ke ua koe ni te mawhi mau ofi he taha 4 miliona ke whaenga he ngā whawawe. Taha ngahi mea e whakamore ai koe hange peu ke mea mai ko hono toi whenga i whakawawe ke whakahoko ko ia e whetu taki mo tua pureanga ko hike lawa ke whaingo fuang. Aia ko si whainga oi toto atu hono update ke lawa mai waka koe ne ngahi o kei polo itahi ke lawa whainga oi koe. Taim tatau peu whainga oi pe mo ngahi kau taha whetu taki. Koe ngahi mea katoa koe ni o kia no ngahi mea paanga. Pea kulau kilo o au ki he miliona. Koe ke tari aho wheu ilu se ane koe whaunga koe ngawe o whae ngawe taimini aku tokon mai pea paula koe ko hono si o whakawawe ko hanga mea uwhi mau he taimini. Koe ne hiri koe ia koe ngawe koe koe damage and loss assessment pe koe whakafuafua ki he lahi mau ki he whonua he gua mau koe koloa mau pe o e paanga o kumore koe uhi koe mau e koloa koe ia. E toki whai ia i he stepu i he osi kone fo i whakawawe. He koe uhi ka pau e whai ngā oiga he taimini e koe mea whai ket ai tua tamaki na ia si a ngahi mo ui o ku i he tūnga whatu tamaki kau te kekea o te kea ngā ui. Kau ku fu wawe he ahoni ke maulawa o whakakakato atu ai whakafuafua ke he mau. Ka kotui e te tatau pe mo e whonua koe fu o sia lahi whonua ka kono whakaikiki ke tok whamapo. Mara. Ki tāna kai peke mea Mr. Whāra. Whaingata afu ke whae ai ngā koe ni koe ngā koe kai koe ke lawa whetu taki. Ai hange koe nai mea kia toan pare mea, ai mau kore ke kautau ne afio, ke toi alu ngā hau koula, ke toi tānak mai ripoti me he otu motu, ke mau ilo koe whare whiha umu holo, whare whiha mau, koe hau facilities, yung ton ke whakarerei. Ai koe katoa umea koe ni au pau ke alu, ha wakai koe ngape koe mau koe ni ai whetu taki. I ta wha koe ia u whairewa, u whamalogi Nusila. Whai ngā ue pia mo e tautahi ko na Nusila, ke nau whaata mai e nau helikopeta. Ke nau ngā ue mo e titi sel, ke nau o ki kao. O gai whoki ai e ki mene ai titi sel ke lava e microwave link, mei tongani o alua ki hapai fu i kao, o alua ki wawa. O pai lava e whi ngā ue ko ni, e lava lewa e konga lahi o tau whetu utaki mo hapai mo wawau o toi whoki mai o. Ai ko mau inga pitoni pa ko pa fia pena tali mai Nusila ke tau ngā e aki e na o helikopeta. Ka ku kato ai ngā whenga ko ni o ku whatatau pe ki he tau tūtūni ko ki COVID tahiwa. Ai pau ke ai full PPE e tō taha he kai mo uala mea pe pau ke o mai tesi e tō taha paila te ke mahino negative. Ko winga pe neongo hange ko mea kai ton pale mea ia neongo fai ai tokanga ki he ngai fe mau viviri ka ko time tatau pe o ton pe ke tau tokanga ki he COVID he ko palpare malahi mo ia fogeta ke ua hoko e ngau ki he ko palpare mai ki he tafa ko ta malo. Halo.
Apa tadi tu nak Mika lagi. Kalau orang satu kuat ya, e lava pe o ave ai team e titi sel he fiafini o pau e mau ai u logistic u konga mo i wala mea pe ka ko famu ko va taha ko hinga ka lava o restore ai tau fetu taki mobile phone mo mea he ko foi microwave link ko yang tata mo tau link ko ki ewa o wai fo foi ko hinga ko ki le tau fetu tak mo ewa ko foi link microwave ki ai ko famu ia pa lava ia ki ke pea ke tau lava fetu taki fra loto fonua ke tau ilo ngai mea hoko ha pai mo va fetu taki ngai family mo ngai maheni kai fai ngau e ko ke international ngi pe ko mea Mr. Panga ma ho inga pito ai ta fa ko ia ke ko la hian ko mo follow ang e tau kai ke tau fetu tak mo muri o ku ia pe mo no we si tau tu fa panga hage ko di mai ai ki se ni ti mo wala me pe pau ka we to ko ni na me ke Mr. Panga ano figa ki frasisi e pa ma tu ka ai pe ha ka me ho ko tongan o ku fa to ko ni ma tau kai nga me muri ka ko nga fu mo tu ai connection ni ko ya kai le ke lava o mai ha to ko ni pa ko fa mu e pule nga ko we si ko ni nga community pe ni ke lava ki to ko ni o to ni nga family ko ni ku we si ko ni he me nai ho ko ka le ka ta fa nga we na lava reconnect international cable ki fe ia kada ko ya ai ko tu tai di mi nga we ai DCC mo DCC ke ma o connection ni nga ke satellite ka mai no pe fogia ka ko la hita haite na wala lava na tolo o ma o me peset pe hongo full o me ko ya la mai he keipolo ai apa le vai lava na to connect satellite e ala o mai pe lava pe tau email mo international call ko umea ke he mai no e fagata ngata ko hinga pe ko ko me pe lava o mai ko e satellite ka fai nga o ge tai ni mi mahalo to ki to me to pare me pe ko he nai oni mai kana tai ki par parema to fai nga o ge ko fra mu ia mahalo ki he poni pe wa pong o kulava to fai ha ta ki muri ka mahino ab to pe ku limited na fa ho ko mai he ka ta ha ta na wa pe ko na international call ko fo ita o no ngiau he foi alpe he time ta ono no ngiau ai pe ia he mahino ko ai fe ma ko ka kai ke na fe tu ta ko ki muri pa na u ki to fai nga we ta ni mina to lava ki fa la hiange ta foi ya Teresa Famalo te whainga maari epa ko whamalmalo e tupe ngahi whakatapu ko kamata ki polokalaman. Kai whakahokat pe ngahi wheheu i koe ni pa ko whawhawhonga i pe mau ki kau taho ngongo e whamalo atu i he ngahi whawhatongia ko tohe taim whainga taani. Ko ki wheheu i pe e wha e Chief Sec ka pau e teo eke whangataha pe pe ai tahataha pe. hau whangataha i pe Teresa Malo. Ko e uloa ki pe ko teo muimui atu pe he whatalanoa ko nko whika aku mai instant relief. O gai nai ha mahino pe foki ai motuhi ai connection mo muri kai ke lava mau mai hanga i tokon mi ngai ka inga mi muri. O gai nai ha ki i package tau pe he whakapaanga ma ni hi koni ku matu aki wesia au pito pe hona ngai whare instant relief, immediate relief package whakasilini. Ko wape ki ai ko isiu kani i he Pacific mahino foki ai motuia ko ni mo whakakau ko mahu inga ke ai ha backup na mau whanong pe fok pa na mau mau he ngongo e whamatala whekau aki pe mo tu unga ko ai Pacific as a backup plan he time pe he ni mahin pe fok na es fai ai na ai area pa wi he pure anga ki mu at he pure anga ko si pe ta of he pure anga ko si te mau hoko atu i area pa ko ia pe ku ia ha mo palan ke he amu tol fika tolu ko na ai
ai whamatala e taha ka inga me atata he taha ngā he te o ke he e nau hangeha nau hanu nei i he tuai ai whakahaofi ki nau tolu i he hokosia koe ne whakatama koe ni ka ku lawe pe koe ki hen ha taha me sotia ka koe ka mahuinga pe ke iai ha tari ki iai ke whakamaala alangi isiu koe ni koe ngah ko os whakamatuangi whakamatala koe ni he ea ai whakamatala koe ia pe koe whakaosi pe koe whakau aken pe koe mo e fu oku mau mai pe ki whakamatala ka koe ke whakaofisial ka te mau toluk seifi pe koe e fu ia koe ni he ku iai pe ngahi motu i ngahi feitu i motu o gia e futatau ka koe kia ha taha e wesi ai na mo ui ke pe wai ha whainga whamatala whika aku mutawhako ia koe e pe malo malo te isa koe ki toko net pe ko whehu i ulaki ne Australia e Minister Panga e te ha pese koe ulaki pe koe ki banga di mangea kon kamata no tufa te ahoni koe tokon whakawawame ke ngai family ko kuesia o ka wai ai ku uhinga hange ko kano ku polu ngai family atata i he hange pe ko uhinga nai watu o ku mahino o pito he taimini o ku hange ko more ho nau whare pe ke ni i he tuku i he ngahi apinofo anga kehe ai ne pehe o ku mahino ke pure anga nau te ki whainga ta i ange mea ke tek tau tolu koe tau pehe o ke i tu peo tau nofo anga mea pehe pe pehe fok pe mo e tau rekereka ai ko kina tolu ko tau rekereka mo fe ma tokon make hange pau ke tau make ka tek nau tolu ai ko kina tolu ku kau mo kina to ka to ai tongani ka ko e tokon ko pangani mangeau ko kina tolu pe nau nofo ko toka pe ke hawa to pe ai mahino ko hi ke mea ipe he kina tolu ko ni nga hikolo pe ko motu ko no ku lavea pe tau pe he sia lahi te mau tu fat be fatatau ke lisi ko o fatatau ke nga o ko nai fai e mahino pe ka te mato le pe fai nga mari ke ikai kau hani ka ko kore pe ke o te mo tuatamaki te mau fenga pe ke kakato akina tolu ai ko mau sio ki he tohi kakai ko nai fai november pe me ngahi me ko hokat ke botu nga o ko ni whakaloto fonua internal affairs he ko hiu mal te natura ka office ko lo ka puri whakawa ke na toko ne whapapau o koe ke hataha uto tonu ke ni mao e monu ia ko toko ni ko ni koe tene malo ko ia tatau i pe holo mo ki o koe ke whakatatau e ke tuunga mau pe ku ni mangiau ka toa pe ni ihna we sia holo mo ai ko mau uhinga ko ni ko ngai family ko tope i he kolo pe ko motu ku o silipoti mai he savea whakawawave ko nai whai o nau wesia lahi ange me anga maheni ko e whika koe na mau ngau e mea i ko e whafufua ko e ngai family te au fitu mo fulu ka ku o mau mateu pe ko hange pe ko ngai ngau e ki mua e lava pe ke to e toko lahi ange ai Bagi tanah ke pergi, dia kau Mr. Panga. Ai kau tokon kon ke kau tahu le ka mo ki na tolu fai ngata ya. Kau ke ngata pe fei tu kon ai wesia ka to pe ki tongan whakalufu. Kau ki hokate pe ki he uke la lo. Kau fei ko ke Pacific. Tai area pau mo pule anga pe mau ke ona area pau ko ya. Ko ilo pe ko ki keisi whakawhamau anga i alea pau ko ia. O te kai ke mawala ke ai ku tongai whakamau anga. Ka koe ki mea pea ko he mau tokon he TCC e una whenga mo Broadcom ke tokon ki hono whenga e mea koe. I mui he Broadcom mo ke Pacific o koe ke mawa o ke ai. Tu pe ke whai alea o tama koe. Ka mau tokon pe o ai ki provisional license ke whakaka ke koinga ke allow ke lavao. O whai ai fetu taki whakalot whanua mea koe mo tō pule anga koe ni uhinga e nao mea. Kau kai kaha mau wheka aku mai Pacific e taimi. Malo. Tari mai mua wheu i koe no tolu whikau aki mo response ki atata. Tasi peke koe fute o anga siare. O kou mau pe whakamatalaka e tikanga hono whakahoko mai e CEO koe health e. Efu. Ia ho fa whakatapu, nai wha ki toko ni atu he kawenga koe ni. Hange pe koe malawi te wheu i koe mahina whake taimini na e tōpe koe ai mō ngāwhi.
Pea koe whakauka whakapoto he taimi ko ia ke taofio wa e inu e kakai me ngai vai sima. Vai meri e koe ngai hau te ke whakapapaui. Ai tunga malu ko ia o efu koe ni o kunganga naifo. Ko ia na e wat pe whare i ke ngai ke kakai ai vai koe na e tonga waterboard. Ngai vai whakakolo koe kuna e malu. Ka pau pe nea kakai na e malu pe honau sima. E la pe ke nau ngai aki. Ka ku whawhiawhia e ni ne o si whai hono sivi, whakao liliki he kau sainisi pe waterboard, pe ne pe me ki i whaianga sivi he ni e taha private na mau wakai kia e whawhia maari e nau ngāwe. Pe ne o mai lewa nau li pōti, o kai kia ha uesia, e ngahi sima vai, me tanke vai koe nai whakaava. Aia koe mea whawhiawhia e ka mau tolu. Na mahanga sivi e fo iti tanke vai na whakaava e ko ki nau tolu na mei whonu e fu o ku whiunga sai au pito peia ki ngai aki. Aia o ku whawhiawhia e ku tau whito ki hapai mo i ngahi otu motu he koe ki hanau vai tupu lelei ke mau mea hanau inu. Aia tāna ke pe ki ngahi vai koe ni o ku tufatu e lawa pe ke nau ngai. Ka pau nau hoha tau pe ka pau koha na ha mea na e tō ki loto tau pe ha whaki mon manu tō ki loto mate ai. Koe ai pe vai me leo haka. Haka ke pe aska pe tuke moko pe mau me ka ku takai te mau timi ma toke te fai to ngai tange vai ai ka mata tu e lere ngau ko ya ke nga ka ba na ha mon man na to ki loto o mate ai fo atu papal pa e la vai fai to ya o to kon ke malo Halo. Kana ko tie ka ka vai. Ai ko e ko e ko ta vai na. Ba ta ko vai ni. Ai no fa. Ai mo ho te ni ko. Yo ko vai ya ko ta o sai o to pe ya ko ke hoko pe ko pe o ko ata ke fai na fa ta vai o ke ho ko le pe sai o to pe ya. Jadi hoko tadi ke lagi pe ya ta. Nai ospe ko e hoko pe me ai he ko e fa kamata e ngau ko hono i ve ko e mai ka otata e a ho sabate. Mana na osko to mai pe he fi. Karena os fai pe ngau ka polisi na mau feta ak pe mo ofisa kolo. E na mau tokanga pe ha me ko fok pe ke time ko ya ke le ngahi loto pe ki we sia la foto atonga ni me. Pe fa ko mai pe ofisa kolo ko to ta na tafia. Fortunately ta fa feta e pe na fai nga mari to ta ko ya. Na os e a ta ha pe pa mai no fai nga mari pe. Kai ko le pe ka na tol pe ko ha na wa ka ko na na wa ka na to na tau pe hen. O tokoni mo ia whakata mai be ka polisi ke tokoni ake mo ia no fetu ku mai ka watata. Ya ko ku ma ko aku tu ke ka pa ku hala na os mai be he hono i be kweti he a ko ya. Kai utu be o tokoni at be ni mo he utu. Mo o me ka ka ku lave ya ku fa hanu he me i he isi mo atata ko be ne fa ngamari be me ko to. Ko ngai tokon ko fa ka na to lu na fa ko to be o mai ke ngai toko ni ni he vai mo me toko ni mo me ko au mai ke taimi malo Ki te tana ke pe ke isi ko ni. Ke me ai pe ka fai ngo ko e fitai mo na fai ai ko e evacuation ko me atata. Me to mahino ai e hono wesia ko e he fanki makamaka ko me mo nga fi. Ngai mi sini ko e uwaka. Na ya o mate waka ia polisi. Pe fai pa mo e kore ke waka i se tonga tawataina ke nau tokoni pe ko mea tatau pe ai palapalema i he whewhanonga aki ko e whanki makamaka na whalau e timi koe ki no muka he whiaf sapate na ia e timi me potunga mo ui me heni ki no muka na hoa e wanoa e whalau e late ke mo fra utange ke fai ngata ko ke pe ko lele pe waka ka ko ngahi pole ko ni mate misini waka na wanga fuful misini hoko ate fononga ai ko pole fai ngata ai he ngahi ve ko sin ko ni ko e wesia ko ngahi misini waka ka ki ke tuku ai fra ko fatongi ai ke fai le leita ke toni o tau ka kai ko wesia malo ka fei Kadang dia pergi motor ini. Apa yang motor mau kena lah biarlah. Pembang. ko e o mo ana e na gi we sia tamak au pit o tatau pe mang ko mango na e
koe whamatala ko mau mea koe whare e tātou na ia ina na e mole ko toa e whare ko ia. Koe tau whawhitai peta toko tō taha pe na e pe ki ai, kake lahi hake tō taha. Koe whamea pango pe koe hoko. Ko whanoi, koe whare pe ua nai tu, koe whare lotu pe taha mea moe holo, ma koe holo pe o isiasi. Ko no muka, ue si alahi au pito ia. Katoa e foi otumu aia koe he mautoksio he tā nenai he mea. Katoa e foi otumu aia koe he matatahina e toko toa ia o ave ki heki foi ano mai koe mui he mea. Ai ko otumu mua nei ue si a tamako tope. Koe tō taha pena pe kia no muka hang koe mea koe nei os whahoko atu. Koe mo tō taha i mango. Si e ai pe kia whatatau ke whatamaki mahalo ko tau e be koe kau toa hapai. Nau lawa pe o kalofi holo pe mo au ke taiminu nau whainga maari. Nau toko nei lawe o si ai pe time ai pot ngai mo ui ke pe ko mau ilo ke tō taha pe o ki lawe alahi o ku whatataria ke whafolau me ki tō ngai. Malo. Ka pau e koe assess koe wakai koe na whai e nuusila koe he nau wakapuna. Mwe ngahi ata. Nā nauhanga ai o whakafuafua koe i wheituu e tahanima na e catastrophe. Pe koe uhinga ai mau au pito. Pe koe whārewa na e extensive i he nau rating. Pe koe mau lahi. Kai kei tuu peha ngahi konga e u whārewa. Pe koe whārewa ai koe moderate. Aia ke hange pe koe atu koe ngahi wheituu koe na ue sia lahi. Koe whai tahanima ai koe catastrophe. Ai koe ngā mau apito holo apito ngai mea. Ke tonu pe ka koe whakafufua ia. Ai ngau e aki koe mea nusila. Pea ke he pe ngau e koe nang mea te misa. Maro. Malo. Ko tangata puni ngahi lokeha e ko hangkano ku polu ko kolomotua ko patangata. Atata. Ai ko whatata pe ko atata na e catastrophe. Ka pa ngā pe nau whakafufua. Pea pehe mo ot mua hange nai watu e ektaman pandemia. Malo. O papai motu nei ki familia tahai. Displaced family o si o mai ki utan. Ya was fai ga ahi o fa o ke ai tokoni ko tatau be mo sia os fa kakato o sia o pito. Ta was fa kato ke ai tokoni. Ko fangi pot kato ko ni wan fai ngari pe ko wa ki eweki. Ko eweki mau sia ki foi filimi. Ono atu ko hina mo me o fa o ki foi container ka nau kakau mai moia. O nau kakau moi ki loto ki ho e taulang ka ke lava vakai o alke. Tau kakau mai pe tanta ki ofisa Kolomo ne kausotia o fa o ke tokoni o fa o kanau to. Alge me nga o mo me ko na fe ma kana e ko e we ki mo ko fare e ono na e we si ai na ofi mai he matata malo Ta wheui? Ko e ki toka na pe he tau i he whangi o motu koe ni o tu mua. Me e tawhako na e potunga mo ui whakaoho ware hange ko mango na kai ki te ha whare ia e tu. Ko e pekia pe e tahana i ai, pe kai ki ha lave ai. Ko whanoi, ko e ki lave ai ki ai na toko whaape. No muka na toko walu lave ai ki, ko e toko taha pena ki lahi ne lave a, ko e toko taha suka ia, na os whakafolau mai ia ki heni ko inga pe ko e tunga ko kui ai. Ka kono whakatoa e tunga ko e lave a whikau akpa mo e hoko koe ni ai tsunami. O ku whawhia maari e aupito. Aia koe whangi lave ai ki na e whaibono whaito o tupe nau tori ai. O nau saipe mo mo i le. Koe ngai basic need pe a kakai o whema o ku o swai e whakakato atu e ai initial response ko ia he tawhako e ni mo pa mai preanga. Malo. O Feremea mo uiha. Ngari whainga maare pe Feremea, asmai he uata. O uiha nei ki uesia pe o atu ki he ofu mai, kau nof pe koe ofu mai ki he mea. Kau ngari whainga maare pe. Malo.
Heui? Yo kataki pe ko ki fe fa osi pe katak pe ek pale mia pa me fetu na ka ek pe ke ngotale kita pu ngai mo ui ka mai pale kita ko ai me te ki ko ki fe pe ke fa mai no mai ke mau ka ta le tio a flawe kan ke pe me to ko ni ko mai me muri ko mai no fo ki ko mai o tau he ho wa fitua ki mua pe to ki fa ata ka no to fa to ko ya ki he ngahi family ko fe mau bibili fe na ka nga we kan ko amla ki na to o ta mai ke no ngahi ke polo o ku tau hi kolontini mo ki na to hanga yang mahini pea koe whewha aspeki he tale kita koe mei te ki whewhenai ngai palani ngā oe koe moe palani whotutu ke he wholawat koe kau tole whai akau e kei hokohoka tupe ko hi whakua amanaki ki he waka e aho wanima ke he wholawatu ki no sila e kei hokohoka tupe ai whalawa waka koe kau tole whai akau pe oku whatatari muia malo ai o tāre tai pea koe ke kei polo ai hau pe waka nof peita e kai kia au mai ki utani o pauna e mana pana ka kia COVID te tau lava alu ki he waka. Ka ko hinga pe foko e tau restriction pe koe protocol koe o tau hi koe ko hinga ke COVID tahi wa. He kai ke whaha konteki e te nao no pei tahi o fix pe ai kei polo pei tahi. Ai kai kia hawhainga maari e ke whaha whetau laki ai moha taha i utani. Koe mea koe ke he uta, tatau pe ki he kahi waka uta koloa konu o mai, o tau ngāi whake hoa fitua, o ku apply tatau pe principal koe ki he waka konu o mai koni tau tahi koni anu sila. O kai ke o osi whemai noa pe mo nau tol, kau e ngai mea una nau loto ki ai, ke nau tauhi ki he tau ngahi tatau pe whakatangata whakakovita haiwa. Ai koe katoa e nau kru o stesi, nau tō ki he kama he waka. Pako nau tō liau toi ova tu, nau tō test waka aho pe nau tō lia neo na nau os negative nau he ka. Ka koe taim tatau pe kai ki aha whetu taki ia. Nau mai pena tō whai nau ngāwe, hangi koe waka koe tainimi, koe waka sāwea ia. Ai koe whao sāwea i pe waha umaka mua mea, e ala palpale mai whe whono ngātu waka. Ka koe kai ke whaha whetau laki ia, nau nofe nau tō i tahi. Koe tau tala noa tu pe ngahi ngāwe ke nau whai, pa nau tō ko mai e ola. Ai oku whengai pe ke tau hipe ai tau tūtū ni koe whikau ki moe COVID tahi wa neongo nau mai toko ni mai ka tau tō. Alo, Veui? Nina? Whakaloa pe i he whangamari e koe au mau. Pa leo ka pa waha me au tō eke au ka kua o stari koe ngā pe ko te keke mau ha whangamari e ki ai. Koe whehui at pe ia pe ku whelawe i mga i whe mau viviri taha. Ka ko ngā pe he palani le loloa. Mai nuko o mai kai ngā koe na koe mei mango ko atata ka kuofi whake taimi ke foto ai ako e pale mia. Pe koe hape palani whakalungu ku fua pe mai palani koe ke kahau. I taimi tatau hangi koe a koe mahalo nā toko nene ek minister whanua. He koe ngā koe mea fo owe ne ku tau hao koe ki ai. Koe ki tau ngata pe sai kolone. Tau hao enta toke mea koe mo unga afi. Pa koe whake tau ilo tau tolo ko whe taimi e hoko ai. Ki hano toi whakanofo fo o. Ai koe whehiki tāki ma ngai mea pehe pe ko si ai pehatala noa ki ai. Whakanofu mai ka ngai wheitu o kumaluange. Na whepe whatala no ke kau atata. Pa koe konga lahi unau pehe. O koe peho nau ngai ape o nau topu nau ngai whamiri pe o nau tolu iai toko tapuni. I ai peni iho koe kia nau kāinga. Koe whia ilo pea ki ai pe koe hae palani lolo a malo. Tau tānai koe pe oi mista. Kau mōne pe po lau au koe mea fo ofu ki. Ai kau pe mo ia hingai mea utau ako ki ai. Mea whikau koni mo ia ako. Aia e kairewa ki toi lere ako koe ni atata, o pau nau hiki mai ki toga ni te nau enrola te nau tō ako ai pehinga i ako koe toga ni. Ko mango le mo whanoi, o si tai ao ngā o api ako i koe ia, te nau ako, ko nau tolu koe te nau no muka, te nau ako mai pe, ako pe no muka. Ko nau tolu whanoi, o pau te nau i whanoi pe, koe tu, koe wamtaha pe koe ako ki no muka, hena i hao pe api ako koe i no muka. Ai koe ngahi ki whiunoak pehe pia he ta wha koe ako. Ka koe taim tatau pe whuk nei e ngahi government service pe koe ngahi ngā ua e pule a ngā nai ua sia. Hange ko e ua lahe ngahi waa e pule a ngā nai mau. Paulo tonga ia e minister lao ke whahane ke ne report mai mo sio ko hai ngahi mea ke whai ke lava pe hoko atu e whai whatongia e pule a ngā. Ai reu nau tā no rewa ke ngahi holo. Ke lava lewa ngahi potu ngā pule ngā o whai mea ai ngahi ngā au e koni o tonu ke whai. Tātau te whitu e taimi koni e whai ngā tā ia. Tau si o pe anga whewhe hono awe pa anga e kakai he koe kua hopo
uesia ai ngai pangke ia e fangi me pe he o fo o kau pe mo ia he ngai me au fai toka ma ke ko nga pe ke tokoni ke foki pe ai tau pe ha fahinga le volo no molo ai mo ui ko ai kakai ai o maho inga o pito ngai fe ko mo mai he ko nga le te mau sio leva ke nga hita fa aki ko ke mau sio ke ai na lava tokoni ko nga pe ke fa ho ko fa tongia mo to nga ngai fe ma ko ne kakai Ja, Pesa. Malo he whenga maari e. Ka takpe kau toi ki eke pe nista paanga. Whekau aki pia mo e package ko ni tu whatak ni mangeau. I hanga pe whakakau atu ngari nau ku hangiu koe ke tāu ai tu whatuwha ko ia ka pau ko ni mangeau. Ki ha taha pena e wesia he koe ngahi wesia tai au ngā au pito. Pia ni ihi koe ke fu fe. Pea koe mea pe taha, koe anga pe whakakau atu. Ni mangeau i he tau pehe ke ni ihi koe matu aki more au pito pe koloa mo nofo anga. O kuhangeu ki i ngari si nai package ko ia, pe mou na mou whai vahe ko ia whakatatau koe anga pe cost ai ni ihi koe ni pe koe tuunga pe ko ia i tau mau anga paanga he tai mini ke he tufa ai tak ni mangeau ko ia. Mako whiuraki pe koe wape koe e pare mia i he ako. Mahino pe foki te ke haririu i he ngongo ko mau i he fokotu ka ko tu e tai mini o ku ia pe mau fa nau pa mau oslere atu ke nau api ako fu lahi au pito ngawe ke fai ka te ke ngau mai hani hia me ofisia ako pe ko ka fai ako ke ka mata fai hanga uwe ke mau mari ke hua te fa nau safe environment ko ke nau ke ai pe wai na ha mo fotu ke fa ko ia mako fa si pe i issue pe ni ai Pacific koe ngong koe na mau whika ak mo e ke whakalao koe whea mau pe Pacific ia ke reinstate te ai company koe i to nani whakafofonga ia to ngani that's all so o kuhange haki simple case pe ka pe waha mo whakaukau ke se tolo pe mea ko ia kai hoko atua e whaingawe ko ia pe wai pe kau taha ke hea mo sio mo tau ki ai ka taki pe he eke ngai wheu ko ia ka mahu inga pe e anga whakaukau ke mahu inga maari e mai ai ngahi tari whausi pe ka taki o wai ai ki i whakamatala mau me ni ihi nau koneki ke interneti o pe me NASA i Amerika taha ni he mako whikauani i he explosion pe eruption lahi taha i mamani pe tonu mai nai pag nau ki whakaofo ia ka nau tolu i tau kei mo ui. Ke ki pe mo mau hanga hi whakamatala pe he mau inga ke mau ilo pe ilo e kakai whanua ai tuunga ko ia malo. Kapate tokata pe he uraki se hui hufanga pe he whakatapu. Uraki kotui ko e tumutumu ia e tau i he ni ko e lotlele nai whai he ekminista kele pamenga hi mo ni mea nai oha ke he ekminista no pele. Ko tau mui anga pe ofa e ki i tonga neonga ngai mea kuhoko. Koe uraki pe koe mea mahu inga he tokon ko nai whai ai paanga ni mange au. Koe mea ko nai sio kai pure anga koe taha ngai mea mahu inga taha koe vave. Whatatau ke whaingata o ahoni. Aia pa koe mea nai whaia sio hange ko ni koe nai vai sio pe ua ngeau, pe tolu ngeau, pe aurake koa o ni mange au. I he whakafuafua, koe ni mange au ta pe he koa whaamiri koa o toko ono, e toko ni vave i heki whai taim no ko ni. Ke mea i pe koe loro tonga ko ni koe me ngai toko ni ke. O kai koe kotoa ngai whi kolo ko nei wesia au nau nofo anga whakataimi. O ke beni ihu nau nofo pe ka kumahi no ku wesia. Pea koe tau mua ia, ai nei whai koe tau mua e toka anga pure anga. I loto he wike taha me hoko mea kua o te toko ni, ai taimi ke vave. Hange nei wato he ikpare mia. O ku osi tu e ngahi matapā toko ni ke ngahi whamiri koe ni. Mei muri, koe toko ni lise niti. Pea koe i he aha koe nei whai eno whai tutu ni ka hapure lulu. Osi tu o koe ke whaha toho ke sia me pange pau ke te kiu e anga mahe ni. Aia pa ku nei ongo i lewa ke whaha toko ni. Ka pau koe toko ni ako ni tok tu whata o se wike tolu me hen. I hanga koe mausi o futo muia. Koe mea koe ki he mau ai whare, koe ngā koe ke he rotonga lere he taimini. Ki he roto e langa koe ngahi api o ku mau. Pea o fu wawe mahalo e taimini. Ka koe taha mea whai kese o e pure anga ulua ki. Ke tono ne whakafuafua ki he tuu anga koe pe koe nofo anga koe ia o ku malu. Ka koe tui o koe tawhake ke toku whasio ke. Ka koe uloto pe ke mahino.
Ko to kon fa va pe ko le e to koni ke fai mo ke to ta ni fi mau he tai mi va malo Pe ko ki he ako mo ne to pe to ga ke pe ko ha me fai ai ku fai le nga o ke to fa o ke tu fo ke ako ai PTA ke fa finga ya ka ko time ta pe fai po ta no pe mo po nga o tamate afi na lava na to ko ni mai ki hono fana ai u tau fito ki ato mo me ko ni o nga hi apia ko nga pe ko atakai ko ke hua ki ai fa nau o se wi ka hau ai ke tu e pura nga ke foto pe ko a to ta ko ni o sa anuari ko nga we la hi pende ka fai he wi ka hau ko finga ya ke mo ma tua ka ma nga hi kup ke he o ai pura nga ke fa no to ko ni nga hi apia ko ke ya ka tu nga fe unga ke foket ke fa no Kata ki ha pe ko ki mo pen fa ko mai me pure ko ye pange fa la ka ko tai mini ko le na remittances pe ko na money transfer ai ka pa e to ko net pe ye ngai family ke fa ko be ka pa fa fitu ta ki muri ko money transfer pange fa la ka ko le a hon malo ko ma ka ke ka fe ta kasifiki ko ke kasifiki ko me ko ke mau fe mau ke o mai a issue ko ya o involve issue ko ni ta respond ki he foi ki crisis ko ni me mau na mau ko le pega na tol ke ki tai me tu e mo tok fat hasio ke ho po mo me ko ni ai to fai pe to ko ni ke le neti ko hui ko palo pare ma ko ni tai mini but we don't want to mix it up ka ke mau lo to ke to o mai me ko ya na tau to lo ai ko na ko ki he na mau sia ni na he motu ai ko motu ia ku mei puria hunga tonga ia ai ko na tau sia fo ke foi ata ko ki moa ko hunga tonga hunga hapai hunga tonga te foi motu i loto ai ko foi explosion ne ko ni ku puria au pite foi motu i loto pe mei osi mo hunga tonga ia he puria pe ma te makonga mai mo hunga hapai ia na tau amana ki fo ko ke fulo ilo pe ko ha fa matala isiolo ki na tau amana ki fo ko for explosion he puna ko ai maybe na ko ha aluhi fo me ao o hoko e pe ao ka ko that's how big it was ai me ko ma tok sia ne na he ata ko ne ai to nga ki motu ai ko na la hi pe fo ia malo Sane kata ki ko ki fa kakata pe ho fe hu ga ne nai ai ko ke ki he kai ke mau assessment ni ke u moto ko me lulunga pe mo mo mua o mo fai mo nga we ke pa ko pare ma ko te ni ko ke la ba na to ke mala ko apa ke ala te ka kai he glotonga e fu mala e la ba na te ni mo al va ma fenga ta ta ma te na apa mo e u e puna ba ke assess ka to malo Kore ai pe poke upanga na patapuka. Kau atu ai pe i he whakamaalala. O whao pito ai tu unga koe ni ki he whe mea aki. Pea kai ke ngatai o koe wakai atu. Koe huu mai koe ne preanga fo o koe ai wakai atu ia me he kakai whanua. Hau pena tolu pea me na ungai fo unga fo o. Pa koe mautolu koe ni he mihitia. Me ai pe e ka o wha i tamai au pito i he wha ho haangi. Ka koe ni, ke u wha mahino atu angi. Koe tawhia koe tahi. Koe more koe ai mo ui, more ai whare no whanga. Ke kia ha i loi kia amautu. Koe viviri mai koe a muri. Koe hae mea koko, kai ke mau ilo. Ko kuhinga ako e whetu taki. Ka ko matea e tau kei polo. Whalo to whanua, whawa apureang. Mau mea mai ho eki minista, lea ki he kakai, i he mitia, ke mahino kanau tolu. O ku whaka o whangi, e tau nofo mu noa i uta, tae ilo ha mea, oku hoko. Nei ki i ata mai e interneti ane afi. Pa mau wakai atu ai ki toa pule anga. Ai mu noa koe ni e tau nofo i tongai. Ta koe monu ia lahi ki tau tolu. Kai peke ha ilo ki ai. Ko lea mai e kau
mata tau o eke pe ku tau fefe hono tau ilo ha mea ka ko ku uhinga tu ho eki minista ka ku ia ire va fa mata la ton ke ave me ke si kakai fo mai he mitia o te mo fa tu ta mak he mau viri take at ka motolo he ko motolo ku mo ilo pe mo mea ai u mea ko ia ko motolo ko fa ka hoko atu pe ko kuhinga e kuhanga aku whakamaalala he te tau whekau ake mea i pe e siare ko paula ko o mau whekau ake mau pe ko mea i taha ke mauhanga o mai ko e hae whaunga ku mau sa ia ai ki he mitia ke tuku atu e ngai whamatala te mau lere pe ki ai ko e mau ngā ue ia o mau mate aki o tau whono pa wai taime taha o whawhe paki e mau fie eke atu, o kai ke mau whawhe paki ke pure anga, koe whenga ke mahino ka mau tolu, uhinga e mea koe, mea koe. Koe ai te eke mua ki he whewhine koe ni he te pile ai, minista koe ke tak mamata. Toko lahe kau pisnisi, tak mamata moe whalau iwe ewa, o ku nau wakai, te nau iwe. Mōre, holo e nau ngahi pisnisi i hifo. Ia e ni ihia i he ni pena e lavea ia he ongo matangi koe ua ki mu a. O kai peke na ongo e na toria o whahana o takanga kina. Ko hui koe tātā puni koe ni he COVID. Ka ko ia taimia e whakahawa ai e pōtā, ko nau mate nau tolu. Ka ko kuhinga peakpe kui ai mua ha mou. Whahinga whakakaukau o whelawe i mai upis nisi ko ia malo. Malo apito Luciane pa te kore ke upanga e ngahi i whakatapu na o atu e kamataanga e tau pokalama koe ni. Mahalok mo os mea e pe koe tak mamata koe taha e sektoa na e wesia lahi taha i he COVID. O i he tāpuni koe ni ai ngahi borders pea kai ke lava hakau folau ewa o a o mai ki tongani. Pea i he fo i wesia ko ia, o kuia ai palani relief plan with strategy o ku lotonga whainga aue ki ai ke wakai pe ko hea whainga whaunga ke whakakea ke ai a sektoa ko ia. Pea i he lotonga koe ai palpalema ko ia, ko te hoko mai ai for natural disaster koe ni, o lahi ai u resorts ia na mau au pito. Aia koe e paulewa ke toi whae ai ngāwe ki ai i he hangi koe na mea ki ai minista paanga, e kāwia he medium term plan ki he rehabilitation mo ai ngai mea ko ia ai koe lotonga pe ai palpalema ko ni i he COVID o ku toe hoko mai ai eruption ko ni ken toi mau i ia ai konga lahi o resorts ko i he pea e pau ke fai ai ngā ue ki ai i he medium term plan ke rebuilding. Ka ngai koe na e mea kai minista paanga, koe raki first priority tai ni mi ke whapapau i o kumo uilelei ai kakai mo immediate relief, mo humanitarian support. Pea koe ni mau koe ia, pe toki hoko at lewa ki he kahi palani ki toi langa ai uapi, pia langa mo resorts mo u whare ke koe na mau malo. Malo. Pena toa kalu sen koe ni ki he tānoa koe mo share mo wahe ngai whamatara mo media. E whai pe whenga ke whakawhaiko fuai hoi mi sāka mai kau CEO. A taimi pe te mo whetu tāke ka nau tō. A ngai koe mea ka mahi ni e potu ngāwe. Me mi ko mista pe mo CEO kana ki fa ngaloku ka nga ka lava e ki ka office if ki lalo o tala no hanga tono pe ka moto me ki mori na ba mo nga hi fetu taki ko nga hi high commission na town mo na to
Kako mo mi po na on mai ko na Australia mo New Zealand na fafe mai leva Australia ke mawange na fieme amai na palemia e time tata po fai ai potala no ko ya ke ngai toko ni fie mau na ave le vai fai ngamali ko ya he puleanga ai press release ki muri ko nga pe ke inform ho tau kai nga ko i muri ai me au hoko ko i tongani o ka wai ko ni ai mau mo wala me pe he ko ka pe ke o at pe ki no mai kai fa matala ko atu pena nai ngawe aki ai fai ngamali ko he on mai ko ni ai fitu taki ko ni High Commission Australia tai pi hoko mai pe ane afi dai to el sai ai pa mo communication na New Zealand nai fai ai fe me aki ai pa mo paremia New Zealand me ta tau pe nau tokanga mai ki tongani kai ke ngata pe me nai hoko ka ko nga ko tau kakai ko mo tau kai nga tong ai New Zealand fai pe fe pota no ko nga pe ko nga tokon ke o mai ka ko tu ko me ma hoinga he ni ko hage ko me lusen ai ke famatala ke ato ai famatala pana mau ngau e ki leva ai tau office ko ni tau pe kempela o kalani Frisco mo me ke ave ke u press release ko ni ke tu fakia tu hel na lave ai mo si ai ho tau kai nga ko ni muri ma ho inga o pito pe na no fo ho ha mai ko ha me ho ko hange ko na u toka mai pe ko hai nai pe kia ko ni no muka mo mango panai nai whakatatari pe hono whakahingoa ka ore wa mahino ilo i he family ai pe kia ko ni honau tō taha ko ni pako hoko mai ko aho ni i o wosi ya o whamatala ki ngai family pa uma mate te urewa ke tuwa te hingoa ai ongo pe kia ko i mango pia mono muka tuke pe foki ai tō taha piritania ko ni malolo hi fo malo Malo, whangamare ko ni whawhe minister whakatau aki, mo langa whakalala, whae ekonomika ki ni whahau ko atu. Kore peke u, hufanga he tala whakatapu. Koe ki, iyo, koe tari ni ko whiui e teisa i he whiui whakaosin ake behe be koe hae, ai mālohi kone, o explosion kone e hoko. Na e ai whainga maari e motuan mahana me mea uki hou ai wha e access ke interneti o ngau e ke interneti kona ATP na mui e pehe minister paanga pena e email minister paanga ka na ku whaiha no wheku miholo e anga sio mai koe ki tua e tu ngoi atongani fuafufua he nasa he nau reporti o ku koe mālohi koe explosion koe na e whai koe na hoko koe hungatonga muhunga hapai riunga ni mangiau ai pomu na eri ko Hiroshima ai ko malohi ko o explosion pe aga ba o tikai ke mo mea ina ai mo popoaki ai tu itapu na e foka hoko hanga tonu mai peia ki tongani i time tatau na ku mui atu he minister mo u be minister ko he moi pa na hanga hulu e ki fo i video i kana ku polu he mau na hoko ai pe post ha ke e awia i he Facebooka. Paula wa hau ai ua miai o ku viu he toko whamano. Pea na e share he toko wawhetu. Pea na lai ai whainga maari ai o warepe ko tāmai ngahi kau taha ngongo. Kau ai BBC ko CNN. Pea mo e CCTV. Pea koe nau whehui mai pe. Pe koe whaitaa koe ni koe whaitaa ki totonu mei tongani. Pao talanga i o ko uhingoa pena o latu ko he Facebooka. Pena ta mai he whaiongongo me CCTV ko asiaina. Ko winga ne wheui kwa ke nau to expect na to ke ia hata o mo ui tongani. I he tainimi whakatatau mo to unga ko ui ai. Pena to verify pe report ko NASA i he report me he wa whakautau Amerika. Ai o kau pe mo he report ko ni o whakamoon pe ki ai na iri unga ni mangeau ai mālohi ko explosion ko ni. I he fo ipomu ko na iri ko Hiroshima. Ko tongani u tau ke i fika uruaki i headline i ngai kau taha ngongo katoa. Agi he CNN ko BBC katoa ngai kau taha lalai. Pana au kau whaio ngongo ko whakafufua na e toko ni manga fulu tupu. Na nau tā mai, ke oanga mua hau whakamatala. Pea talango, na au whaitaa pea ko expect pe e awia, ko na osima uha whakamatala. Tuku kea ngai whakamatala me ngai ata koe me savea koe ai wakapuna nuu sila. Tuku kea ngai ia, kai koe mahino mai ia, ai tuunga
hono tokanga iki na ko dongani me maman he aoni ai fa ilonga pe ko tu itabu ya me ngai popoaki ai ka utaki ngai fonua ka ko fa ngamari ko ni ke internet ko ni o ko muy mau pe panai mi ho ai fa gu yai ai na fu fa fo au pito na mo to lain anau ko nau expectation ko anau to ki dongani unau pe na to o kai ke te hata haya e mo ui tongani ka ko tare pe ko fe ui teisa pe fai pe mo fe ku mi ai I ngai ta fa ko me pure anga o hua te pe internet na me ai minister ya ko email ka usio ko ngai ta fa ko ya pe fe ai si o mai ko ama mani ki tongani ai ko ki tonga pe ki report to na to ko ni ke taria tu e pe fe ta fu ko ni ke malo hi ai me ko na hoko malo. Halo Minister ante FUI, Catalina. Malo kita pamalo at ke iparenya mato na pa ko Minister. Pamalo ke Minister ko ya leiba mga hinga ya nga may fakalakala ka fa ekonomika. Ufamentala ai Minister ka ko nof pa ka pe. Ya nga me au tau fa no fo patau. Hanga tau mahuinga ai. Ako famentala ko Minister ko FUI. Ka pawe dai hoko mai pe osi. Ai tau te lam to fa ta ha hon. Ai ko anga ya ko whakakaukau me ko a mamani. Pana e ripoti na o hake, kau mo tahine Queen Britannia I ene lotu. Pa ko foi headline tahine Queen Britannia o kune lotu ma atonga. I to folofola ne a fio na to kwatu ki he fonua I he fiafe ne a fio mai ke pongponga a honi. Ko o tua pe o tau pale tua. Pe ku lave he fine motua ko ni. Ai o ku makatu bungai. Ko hoko mai kai me peria o ki tau to po haka me na tau hawai ko o tua to tahape ai mau inga ko ki tau to hui ngai me ai moi pa anga moi ko loa hei kai to mau inga ia ko fe hoi ko fai a ia hange ko ni ko tau fononga mai na e penga hi whakamatala na tuku mai ke uka taha mitia ke to o whakatari pe ai tu e mas he fu mo me ko ia ke ne ke fu loko ia ha whakahino makehe ka hoko mai pe o toi puhe mo ngā whiko, hai mea e whai he kakai. Ko mono ia anga ko o tau tolu pa o tau kei whawhetai ke eki. Ko hoko mai koe mea ko nina, hoko he tai mea whiawhi nima. Whiwhi ka pana e hoko tua pōia. Kai ke tau ilo e tau tolu. Pangai ko ni koe ko tō whiene tau drill, mo tau whaka fuafua ngai mea hoko. Na kai ke whanong ke lea e siren. Mai tok whamatara mai poasi, poko hai mea e hoko ke ngai siren. Pe mau pe ko ki nga ko ai ma tuanga ke tau hanga taki tau tokanga ke tau fononga lolo at ko ni ko ha me te tau fai ko ngai fai hino ke kakai mo oni to ha fakatali mo ha kai ai ka ko nei ha o ke au ke ko me pene fai kakai nei fakamatala ka polisi to ke fenga me na to le ko wa fu ni ku tu wa tau to pu ya ko ha na fai va mali e na to na fano ke pahu ho ko e mo ngafi mo le at ko ka polisi fakavave Ako whakawhawe ko ia ko osi hau koe pe au, he? E ko ngā maha ko ngai mea mau inga ki tau nofa pa tau whakaukau. Ko hana e mea te tau whai he whanonga loloa. Mo mea pe taha ku oku lelei au pito e tau. Whenga koe ki tau mao e vai he ku ngā ku uli ngai sima mo ngai mea koe ka ko wheu pia koe mahalo. Na tokoni mai heni a ek minister mo ui mo e tale kita. Koe fu ngā he fu hina plastic lahi ne te tau whea mo ia. Ka mahina ka te tau tolo kai ke o kue si ai mo uia. Pe ko hai tau me e fai ke ngai fu veve pelestiki kon koe. He koe tau whanonga le tuenea tau tolo ko pau peke tau inu e tau tolo. Me he vai ko ia he kue si a foke tau maanga vai. Ko ia pe ko ki tokon bea mo ki whehui o ka pau mau inga maari at malo. Tegi tāno te peke he mea mahal ke ki fo ka tau tolo tau wanga he respond ko he taimea whaa. Nai o fai be foke whakahino e nimo ki he umea o hala lere koe ke te hawa he taimi koe o e tsunami. Kau tātāta hape foke hao e tsunami. Kau tui mahalo koe mea ia ke tokanga ke mau potunga e mau taulia. Ko hono whakahino o e lia koe o hao ke whai hola ki ai i he taimi koe o tsunami. Ke whakapapau te whatata kau homo wahenga tolu mo wha. O kai ki foi eli ai ai na me sayang homo kolosi peki ai e ha o ia he mea kai alu ka to pe fo ko ki mata ki e o pe ko ki ha ha ke tai mi hola ko he mea
Patai mo na pa me na ho mau api pe. O ko ngoi pe we ko sa mo i ko te ngoi ko pa ko ai mo nga fi wa mo be ka kita he me. O to mahin ni ka fa mata la ko ni na he malo ko ai ko nga fi. Kada kau mau pe telefonio ta ke tale kita talamatangi ke saune alame ke ve ko isini. Te ke ilo e we pe ko ha me e hoko. Kai he foi pa pe ko me a mo te ngoi ko mo nga mahin pe fo ko mo nga fi ko o khau me ai. O fai pe ai ngahi reaction ni ko ya ki mu apa to kia o mai ai ko foi ko no mo ni na sai pe ta foi tai mi ho la ko pe ko na ha ko i kana polu ka pa na ha me mu me te fa tu ta ma kiang kia tau tol ko tu mahal ko me ai bot ngawe ke to fai fangi drill ko he tsunami mo fra hino ai u elia pau he ko ngala he palo ma ko he po ko ya ko traffic ta o peo kiu le ni fa he me na ton ke le ni wa he si fe nga mo ui ko e kakai ako tu ko lesson learn ni mo me ton ke fa mama fa ya te tai min ke o panic kai e ko u elia ma lu pe kolon na me sayang e he hola ko gi mata ki e wa kai ko ke hoka de pa mi sta mo wi he ne Iyo, malo ton palemia ko hufangan pe talfatapu hange pe Catalina ko famatala ko CEO mantu fo o me ko to ka tau na hoko ana ospe ai pula ko mo ngafi pena kamata leva nga u ki hono sivi ko vai ai na fra hoko pe u polo kala mai pot nga mo wi ko vai tu pu yo o safe au pito pe ya o sko nga sivi Tana e whakatatari ngahi tanke ko tana ki anga vai ke whakapapau. Tana e oe kaungau e o to e ngai sempolo me tanke na e awa, ai mai no pena alu kia e fuko e mou ngafi. I ngahi location ke he hongo fulu. Pea whaiko no CV ko e PH, o e pe safe level, pea mo u heavy metal ko e nai mea, nai tesi mai aku sai. Kai ke trace u me ia ko ia I he vai. Pa pau te mohanga whatonga kai ke ririu e lanu e vai. He ngahi vai. Ka ku hange ko e whatano e CEO o ku takai ate ko u ngahi vai whakolo o spesete te au e me ano sivi mohono tweet e ngahi vai. Ko tweet foke e vai uton ke whaia on a regular basis. Ka wefo e taimeo kai ke lava hono whakahoko. Whakaukau e potungau ko foi taimi lele e neongo ko e CVN ku o mai whakasai e nisi. O kai ke trace ngai metolo ko e magnesium ko e silicone mo e umea pehe. Ioni mo e mea I he mauanga vai. Ko e whainga maari e ni o hange ko mena utoha manu ia pe ko hafa hinga mea. Ke tweet e pe uvaia ko e atongani. Ko e mautimi ko kui no mukana usio mo e foi akau ke tweet ngai sima. Tat neongo ko maumai aiola ko e ni o ku safe. Ka koe mau whare I, koe opsini ulu aki, tau inu e vai kou whakatau. Opsini ua, koe vai tupu. Peka pau, o se ngai mea koe ia, hao e sivi koe niu safe pe, ai vai e ngai siva, ngai sima, tau pehepena e kai ke fu ufi kakato. I he ola wha mui pehe para ku, ia e polo kalama e pot ngā wena e o atu, whekau atu me ngai mea koe ni mo e pot ngā mo ui, e na program na o atu nepo pe tu fat ke kauta faita kauta ngongo ke lere program fi ka akon ma vai me ko ki he fu na race ko ke ha e fu ia sai ke mo e ka ko me ma nga pe ku finga ke fasisi e fe alo aki holo tu Hamas ko sai da ko la ta no fo I apika o leva ku o se ngai fu mo ta fa me to mai ha fu ke ta po ke fu lo I pe fo noa ko tu ko ka koe taimi atu koe ni ku mau kai ke whare e fu whatanga toko lahi o koe puna koe a e fu ka mau inga ke tu e mas po hala I tahte no foi whare ku mea I pe ki mau tolu mau mea mai ke polokalama koe ni hele de koe hala u feitu lahi ai tonga tapun koe algoi ki malai wakapuna pa me pere hake kuos ngau e pe community e kuos maa e halai po koe ke te aha fu e fu ia e puna ka koe pole lahi ka ki tau tolu ka pau te tau whai e pe whainga maari e pe. Halo? Esi?
Vâng, đâu đi lúc về vai con tàu đi lúc bảo bị sai rồi. Mấy năm tôi biết cái về xí mà rồi ngồi về tại có nó phải anh biết cái phòng mà ta là CEO của ngồi về có nga có nó phải phụ hệ lão để tôi ở vai mỗi mẹ có lão ấy cái về xí mà phải ngáo cái tàu xí anh ấy hai mẹ phải có nga biết cái food security mà qua làm mẹ biết. Malo. Cái phụ ya bé siêu cụ sai bé. Cái cái sai ai phụ cái kita cái cái con nào hàng ấy cái tàu ulat mana masih. Ai cái bao này thì so bé hay vậy cụ sai bé kein. Ai tàu asim bé me bé mọi một xí mọi mẹ. Thì nó bé phong nào đó lo cái mahal puak me bé uli gitu cái một xí. Malo. Teza, terima kasih. Iyo, katak pe chief sec na kifakata foki fehu imoy comment. So ko ki comment pe ni pe te muy pe me na me kaya haku kau nga fa yongo ko ni I heva ko ni o pure anga pe mo media pa ko ko fa mo mo te pare mi pe foki o kau minista no fa ho aski mo tolu ka ku o ku hinga pe feinga tu he time ni mau mahino I pe ko kau CEO pe foki na ngai to ko ni o ku ye fa tongia ke na fetu tak mo mau tolu ka ku taimi ni o ku fetu tak ya te ka mo na tolu ye fa ka ma hu ka tak ka ke ka wa ya ka ke ka wa sia ni pau ka ke ka wa sia re ya ka ko utunga pe ku fenga to ai ko ke a ke mo tolu pa ka taimi ni ma na tolu ka khange khai hai sia pe na fa ka matala aya ko Kateu mahal ko ku mai ki he toloki ko ni ke he au pito yo ngo me ngai press conference ki mo o ko ngo I pe ku tawatain ko for a press release ai pure anga na tu faki ki henga hi maanga ngo he a pure lolu fanonga wai he ngo ka ta ngo ko ko ta ka lirika o si tu ka lirika ko ta ma amona na ngoi tu no ka ta ngo ko ye tu nga ku fa tai ko le pe ka ta ki pe ka ba na fe ka ngai me ko at ka mana tu ma pe ku mui ka fa no ke mau ka le ke mau ngai mau anga ngo ko me ko ha ke te mau to fa fo wa te mau to pa ko ye ki komeni I he fiafini muy atu he mea nai o hake he kaunga fa yongong ko ni luseane pa me mai ministeri pa malo atu I fa mala ala ko ya ko me pe ko mahino I anga ko tau fa kau ko tuite tau we're given a second chance ngai me ak fa la ki tau fa ton ko ya ki ko le mo tapo mo tau tapa tu minister pe fo ki ho kau minister ka tak fa mo pe fa ho aski mo tolu ko anga pe ho as ko no ho aski mo tolu ka kai he ka pa na no nga pe ka kai na ma no nga pe ma tolu ka ko ma ho ko pe ko ngai fa nga fu vaka ki fa ka folawa tu ai nga hitokanga pe ko uhinga ya no ha ke ai me ko ni issue fe ka aki mo to ko ta na ya ene lave fe ka aki mo Whakahauf ki nau tonu mi mo tu mau inga ho mo tari ke ngai me pe he no hake e nai o hake he whakau taha ngo whanonga ke ka kai whanua pa mau inga ke ha tari whakanonga ke te nau tonu malo au pito Au Teza. Fa o si pe fa mole ka ke tu fa lo ko o si ange ko ni e tau matangi ngahi fa tamak fa ka na tula ko puhi ko ni e tau mo ngafi te tau whakaholo atu rewa ke minister ke ko hai ni ngai fo tutu ne o pena ha wa ka ko uhinga te ma wa atu ke te ko ha ho o wakai timing malo Kau Papitai whakataha pe mo sa me. Toronga tai ngā tai aro o whae utua.
Kei tuku peha tai mea nge koe. Tau tapa te isa, kei tuku peha tau. Mara peu ki ha tau kovi, kei tuku ai ki tau toro, awe pererei. O whawhitai peo ia e pare mea ko mea kia o eiki. Koe fuafua toko ni pe ki he taimi o e maaroki, koe whaingata e whanuani, koe whare peo ha moe ofo. Nofo e kakai a he whainga mai ke peitona, moe pureanga, moe launga ki he vai, fuafua toko ni pe, koe whare peo ha moe ofo. Ta wako meai. Koe mea kon whikaku moe kere. Tau whakawhetai koe ngahi mau lahi koe ni, o ku toka peia i he tofia o ene a fio. Tama pinis kalau ni hoko, koe tama pinis ko ata. Mo ki mau dolu pe ho eki no pere, o ku i loto pe. A atata, kano kupolu, mango, no muka. Whainga fua pe, he hoko pe ia, ki hau e whanua kono kakai, tamako tu poutoa, tamako ata. Ia ku, uke toka maaria e tau hanga ki he kahau. Ko whengai whehui, whekau aki pe mo whakanofo. Whainga fua pe ia. E kare whinangaro pe hau e whanua. Ko e ngahi u whakanofo pe ia, i he tofia pe ia. Ki he tofia e tama pirinisi tungi. Hange ko ia. Whainga fua pe ia. Ko mea bea ke nofua e whanua ia, ke toka maari e peho nau loto. Moe ange ko e tāpua ki koe ni e fōu me muri. E whainga maari e peho tonga nia. O te tau hoha. Pe koe tau lelei ki whē. Ka pau ko whakafuafua wheunga fufoi a atomi e ni mangiawa Hiroshima. Ku tau hao. Tau hoha ke ha. Ko uwaka puna ena ko ka mata e nau tau tō mai. Ko tahi ena e lau a moritoni ka hala uta, ko tahi ena. Pe te tau fōhi he tāna ki e lelei. Ko mea ki he tau kele, fu pele ngesi a beto. Ko mea ki tala noa inoa ia, he koe toto ia. Ko kele, o kune hoko, ai tangata, moe kāinga, moe haa, moe uhinga, hoto tonga. Koe koe pia ki tau tala noa ia. Ka pau e hoko e koe i siu whaka-ekonomika. E kai toi lau ho tau tonga mo tau weita pui. Ta e hoko e whare hopo ia. U tau hange hafo i maa ke tau ke ai he kele. Ka koe mea pe ia a tau tō ke tau tānoa i rei. Ka kua whetai au e paremia. Ko hoko katoa u parpare ma koni whakautua o ku hoko pe ia he ngahi tofia. O e kau toa pe ia e whanuane. Ko ke hoko e ke wheituu ke whakaape pa tau tārangai. Ko ena, profola e tamatui. Ki hakano ku polu, ko sihova au tau pare tua. Ki he tonga, o ku ikai koe panga, o ku ko iwi, ka koe loto ho tau tonga. Ka koe ngau e tonga o ku ia e kere, ko tau apipe, ko tau tonga. Whai wa maari e pe kere, ka koe umea katoa ko ia, ku ia tu ia tonga, mono whiranga alo, hei kai tue noa, ai ki whanua tu i o se ni. Maropito. E whakamari ko ni, whapapa pe ki he whamili o pe kia koe me hapai. Whanatau ke whamataro o so mai, o si taiwhe ilongaki, pako ilo i he whamili o pe kia koe ni hapai. Ka ko uloto pe ke whahoko a taipio na hingoa he kulahe whai ke eke mai pe ko hai. Pako ngang pe ko mo whatongia, pau alatu ki muri, ka ke pe ke a uatu e whamatara ko ia. Ko pe kia i mango, ko tata eki ko te lai tutuila, tau ono ngofu maanima. Ko pe kia i no muka, ko e whine eki ko maumi lauaki. Ai ko toko ua ia, ko mango, ko te lai tutuila, kia ko e whine eki lewa i na e pe kia i no muka, ko maumi lauaki. O tai peheni e whikau ngā mamahi e pureanga, kia mohongo whamiri ko ni.
Whakamare ko ni ke hawat pe whakatapu, kai ki I o atu pe ai tuku ngā whakapaa ke whakawawe ko ni, pe mo amana ke pe ke hoko atu ki te langa fo o. I he ahoni ko tari o tuku ke heange ngahi toko ni whakakoloa o tawanga ki ai, ka koe tuku ngā whakapaanga pe ni koe cash, ko mai ke pureanga, aia koe taimini mahalo koe monite pe koe tusi te kaha u ko I he akaone e pureanga, ki he langa whalalaka ke koe whakafufua ki pāngai 4 miliona. Koe kongalahi he ni koe konga nei whai ngā ue waofi pia mo e pange whalalaka mamani, World Bank Group, pia mo e pange langa whalalaka Asia, Asian Development Bank. Aia koe pāngai hongo 4 miliona Amerika me he ADB, pia mo e pāngai ngai 2 miliona Amerika pe me he World Bank. Koe World Bank mahoton ke mau he ahon, ka pake ke te whangatangata he telegraphic transfer, pe koe paanga pe me he ADB ma koe monite pe koe tūsita. Tāna ke kia iwe me paanga e 1 miliona Australia, kua whoaki mai he pureanga Australia, pe pe he ki he 1 kilu Amerika, pe pureanga e kakai le paprika o Siaina. O kui ai whoki pēr mo e ngahi paanga tokoni pē kua si whakatu mai, ka o whakafou I he ngahi whonga tokoni ke he pē, hange koe pure anga siapani, o nau o mai e paanga e 1 miliona, ka e whakafou mai he ngahi kautaha tokoni, pēr mo e ngahi tokoni ke he pē. Ka kou whia ai pē ke mahi no koe tuku ngā whakapaanga ia e pure anga, kai ke kau ke ngahi tokoni whakakoloa hange koe ngahi tokoni whakawawawe. Koe oku ngari lahi, ka koutonga pe ke mahina o pito oku sii. He koe uhi, koe mea maho inga he langa whaka ke ake koe ni, ai whi mau ke langa ai pure anga ke tuku ngari leianga pe aku maru, ke ne matu uaki, ai ngahi haa o natula koe niku tau whakamooni ki ai. Whatata pe hange koe tau whitu tak whakatua pure anga. Koe ngāwe koe ni na pa anga tolu 4 miliona. Kono langa koe ni ke tau alwe ai fiber optic koe ni pe mei tongani ki fisi. Ko ne motu ko ni ka e pau ke te langa fo'o ke tuunga ka toi hoko ha mo ngafi o kui kai ke toi motu. Ko tui mo mea I pe ko ki tau tolu koe na tau ngao ia ke hala pure anga. Ke tau mea mo ngahi fou nga hola koe ki loto fonua. Ko tui na tau whamoon ko tau pe o te kai ke mateu teu ai tukunga ngahi hala hola ho tau fonua ki ha ngahi mea peheni. Ai kong whatata pe koe ngahi ngao e lahi o pau ke whai he fonua. Ke hake aki ai tukunga malu, mo tukunga mateu ke ai whanua, ki he katoi hoko mai hanga hi mea peheni. Ine pehe ko e tukunga e ke ai tau ngai mea whapawanga. Pau te mo fu irifia mo tua tamaki, mo whanonga mea tu ia fitu, ko eiki pe mea kotoa pe. Maro. Tawhi ui? Ko tau taka iua ne whehu ina tau o stari peki ai. Ka koe tari pesi koe tai mini moro tonga koe no whama mo whawawe wawe. O te kei ke ofia ke tukunga mau koe ke toi langa whakalaka. Hake kou lau koe talanoa ia koe ate ke talanoa koe ki hono whakafuafua ai koloa mau mau pera moe koloa ngore. Hange koe pisnisi, hange koe ngahi tak mamata. Ka koe tok stepu ia e hoko mai. Maro. Koe whiila peke tua koe mo ngā whia tai mini. O koe uhae tua koe ai. O kei vele vela pe, kohu pe. Tatau ki bona mai mire ngā koula ku koe ki taha kohu pa, koe ki taha stime ha ngāri ku koe ku ki holo au pito. Pako mo e lai tā pa koe na mau koe ni punai lulu tai, ene whai tai mai koe puria koe whi konga loto, au koe ki te asi hake a. Ka tampe ek bare mia koe whare ena mai ka te aupe me he panke whalalaka mamani, oua te toi aiha tau lau ki he mou ngāwhi. He ka pate mou pehe o ku whakatata o ku mohe e ita ia. Koe ko kore atu tau whakaahi ehi, o te aiha tau lau ki he mou ngāwhi, maro. Koe tamai ui te ita apita. Koe whaitutang mai pene ai ko kamata lawa e tā e TCC ki muri, pau te lawa whaitutaki niwa. Kau nau ngau de vendi baba. Kau mahin au tope sisi ai ki pen wifi ai ko telefon pen i e lava. Kai ke pe ula. Kai tau to ki ngau e tu leva ke whakalah yang ke tau lava o
o toi tola hiange kau tā holo pa mo tā ki muri. Palo. Ko report ko ki he whakaiki situation report ko ni ngau whai. Lava Paula, lava ma Paula. Ko le atu ata pe Paula hatai mi be mo siale. Kau CEO, ke hatai mi be te mo telefone ke. Ko nu mahino ka nau au ke tali na telefoni he umea ko ni. Toki atu ai whakaiki ke umea. Ko si ata o si li na sim card. Malo. Ngani mtau merie? Sama. Kau fai ngo te mau whenga rewa ke toi reki la ange tau tano pe ne un bela ki mo pe fai fatongia nga ya ko hiri. Ako malo te mau pakai pe mo di te pe ko tu si te ke toi aha tau toi press conference. O fa ho ka pe ko hai ngai me ko ko mo talio ngai fehu mo pe he tonu ke fa si o kia. Malo. Malo. Famalot ke ik premia ka uma ho ik ki ministra kabineti ka mag motolo ka u fayangongo hanga be ko mea ka premia ko tu pe ya u ki monite pe tu site ku lava lulu tayo puna ki hapai ke o mai hato ki ti teilang i he fraosko ne tau press conference ko ni ko kore ni ki CEO health siare ka tak faos mai tau programa he fin malo. Kelesa iki ko supply tu le la mai manioni e poi te capo matani na Peko e kakatoia o e polokalama ka ko e whakataha ki nau tolu ka ko e ekpale mia pe mo ne kabineti ho ek minista pe foki ki he toenga koia o e ngahi kautaha tu whakiongongo mo whamatala lava i pe hono talia to ngahi fehu i mahuinga ko ngā ke tau ina siai pe hange pe ko mea ko ia ai pale mea ho ka miliku mahalo nai ki he wike ka u a ho tu site mo pe ko to taimi ofiange ai te tau toi kau pe he proklama pe heni ka o maafo ki ai kamata ko ia ke hoko ai fetu taki o ka ngata i tongani ka pe foki ki to pule anga patawange pena o taklele yatu ka malo au pito malo au pito mo mea mai ka mo mea tua fatu